Припинок. ДБУ 15. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Ямна. Автобус рухається у напрямку автобусний парк. Припинок. Ямна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Кедровая. Припинок. Вулиця Кедровая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Шафрановая. Автобус рухається у напрямку автобусний парк. Припинок. Вулиця Шафрановая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Костюшки. Припинок. Костюшки. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Стимова. Припинок. Стимова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Тельми. Автобус рухається у напрямку автобусний парк. Припинок. Тельми. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Московська шаша. Припинок. Московська шаша. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Областная больница. Поважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Припинок. Областная больница. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Медицинская. Припинок. Медицинская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Есенина. Автобус рухається у напрямку автобусний парк. Припинок. Есенина. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Завулок. Есенина. Припинок. Завулок. Есенина. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Георгиевская. Припинок. Георгиевская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Ландшафтная. Автобус рухається у напрямку автобусний парк. Припинок. Ландшафтная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Стафеєва. Припинок. Стафеєва. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Усходній мікрорайон. Автобус рухається у напрямку автобусний парк. Припинок. Усходній мікрорайон. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Фок. Поважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится.
Припинок. фок, Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак школьная. Припинок. Школьная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Орлоўская. аўтобус рухаецца ў напрамку аўтобусны парк, Припинок. Орлоўская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак гандлёвы цэнтр Усход. Припинок. Гандлёвы цэнтр Усход. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак пажарнае дэпо. аўтобус рухаецца ў напрамку аўтобусны парк, Припинок. Пажарнае дэпо. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак аўташкола. Припинок. Аўташкола. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак рамбытэхніка. Припинок. Рамбытэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак аўтобусны парк, канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. аўтобусны парк, Канцавы прыпынак.